Ekitabo kya Yobu essura 17. Omutima gwange gucwekire, ebiro byange bihwire, ekituuro kintegerize. Buzimazima nyehinguririzibwe abali kunterera enaku, eriisho ryange nditiire aha bibali kundahuza. Mbwenu taho omusingo onyemerere, oli aho olikwija kunyemerera noha? Nk'oku ozibiire emitima yaabo kwetegereza, nicyo tari kubikiririza kusingura. Olikulega banywani be ngo agabane aha bintu byabo, amisho g'abaana be garya bwerabwera. Ampindwire ekyokucweraho efumu omu mahanga, mpindukire ow'abantu bari kunuga butunu. Ahabw'obusaasi amisho ganje garimu oruho, n'engingo zanje zoona ziri nk'ekibunda. Abantu abagororokire nibakitangarra, kandi abatariho rubanja nibezirika kurwanisa abatari kutiina Ruhanga. Konka ohikiriire ahamiire omu muhanda gwe, kandi oine engaro zishemiire nayeyongyera kugira amaani. Mbwenu imwe mwena mugaruke mwije, tahariho munyabwenge n'omwe oundi kwija kushanga omuri imwe. Ebiro byange bihwire, ebimbiire ninyenda kukora bifiire, nibyo byetengo by'omutima gwanje. Ekiro nibakihinduranya omushana, nibagira ngu omushana guri haihi kuba nk'omwirima. Kunakwenda okuzimu kw'ebeka yanje, nayara ekitabo kyanje omu mwirima, nagira ekiina nti niiwe taata, nenyogori nti oli maawe, nari munyanyazi. Mbwenu obwo amasiko ganje gakaaba gakira hi? Kandi ago masiko garyareebwa oha? Garyashuuma nanye tuhike aha mpimbi z'okuzimu, kundi banahumwire nago omu mucuucu.